Ibihe byiza nanone kuri mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mudukurikiye muri mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Baye ikaze muri gahunda za makuru yacu muri aka kanya. Ni inkuru nziza ku banyarwanda bose muri rusange, ni itangazo navuga ko rishimishe cyane abanyarwanda bose muri aka kanya. Gusa mbere gato yuko ngaruka kuri iryo tangazo, reka mbanze mbahe indi shama cyane makuru y'ingenzi agezweho. Reka babwire ko urukiko rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukorera mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo rwakatiye abasirikare 58 igifungo cy'imyaka igera kuri 3 nyuma yo guhamywa icyaha cyo kurenga ku mabwiriza y'ubuyobozi. Abasirikare bari muri 44 bafatiwe muri centre ya Pinga muri teritwari ya Walikale intara ya Kivu y'Amajyaruguru bashinjwa kwanga guhangana n'abarwanyi ba AFC/M23 no kwigumura ku bayobozi babo. Ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko ko aba basirikare bavuye ku rugamba muri Gashyantare 26 bajya gusaba guhabwa agahimbazamusyi bemerewe imishahara ndetse n'ibiribwa, bitaba ibyo ntibongere kandi kurwana. Ngo ntibyarangiriye aho kuko batangiye kandi kurasa mu kirere mu rwego rwo kwigaragambya. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuriye urukiko ko ibyo binyuranyije n'amategeko, ariko Maître Patience Yengonane uri mu babunganira yagaragaje ko imyitwarire yabo yatewe nuko barangaranywe na leta. Kwa 15 Gicurasi 2026 urukiko rwa gisirikare rwa Kisangani rwahamije abasirikare 58 icyaha cyo kurenga amabwiriza, rubakatira igifungo cy'imyaka 3, abandi 16 bagira kandi abere kubera ko habuze imenyetso bifatika cyane bahamya ibyaha. Urukiko rwategetse ko abandi basirikare 10 bakorwa iperereza bundi bushya ku cyaha gifitanye isano no guta intwaro bakazaburanishwa nyuma hashingiwe kandi ku cyemezo kizafatwa n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Byabyitezwe ko abasirikare bazakatirwa igihano cy'urupfu nk'uko byagendekeye abandi bakurikiranyweho ibyaha nk'ibi kuva mu ntangiriro za 24. Maître Yengonane akaba yatangaje ko yiruhukije ariko ko anateganya kandi kujurira kugira ngo n'abandi bagirwe abere. Maître Yengonane yagize ati kuva ku gihano cy'urupfu ugahabwa igifungo ni ikintu cyiza, kuko iyo bakatirwa igifungo cy'urupfu byari kuba birangiye, biduha amahirwe yo kujurira vuba bishoboka bakaba kandi banagirwa abere. Ubushinjacyaha kandi bwari bwarasabiye abasirikare bose gukatirwa igihano cy'urupfu kuko bwagaragaje ko ibyaha bakurikiranyweho bikomeye cyane kuko byagize ingaruka ku mutekano w'igihugu. Muyandi makuru kandi mu buryo bw'incamake n'amakuru akomeje kugenda agarukwaho muri rusange, mbabwire ko umuherwe Aliko Dangote ufite inganda zikomeye cyane ibigo by'ishoramari yatangaje ko u Rwanda ruri mu bihugu bike yashoramo imari muri Afurika kubera ko ari kimwe mu bitanga icyizere cy'iterambere rirambye ku mugabane. Mu kiganiro n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya Norvège gishinzwe imicungire y'ishoramari rikomoka ku mafaranga y'ubwiteganyirize witwa Nicolai Tangen, Dangote yagaragaje ko kugira ngo Afurika itere imbere ikeneye ishoramari rikomeye cyane mu bikorwa remezo n'uburezi. Ariko Dangote yavuze ko uburezi ari urwego rw'ingenzi rukwiye kandi gushyirwamo imbaraga rugashorwamo hagati ya 15-20 ku by'ingengo y'imari kugira ngo mu gihe kandi kiri imbere uyu mugabane uzabe ufite abakozi bashoboye kuwuteza imbere. Tangen yabajije Dangote ibihugu abona bitanga icyizere cyo gutera imbere byihuse, asubiza ko harimo ibirenga 10 muri 54 biri ku mugabane, birimo Nigeria, Kenya, Tanzania, u Rwanda, Misiri, Algeria, Ghana, Cote d'Ivoire na Guinea Conakry. Uyu muherwe yagize ati ibihugu bitanga icyizere ni Nigeria, Kenya, Tanzania, u Rwanda igihugu gito atariko gitanga icyizere cyane. Hari Misiri, Algeria nubwo ati batugurura imiryango cyane, ati mbese ni ibihugu birenga 10 byo muri Afurika aho najya gushora imari. Ghana iri gukora neza, Cote d'Ivoire iri gukora iby'ikirenga. Kuri Guinea Conakry, Dangote yagaragaje ko nyuma yaho igiranye amasezerano n'ikigo cyitwa Rio Tinto ya miliyari zirenga 20 z'amadolari yo gucukura ndetse no gutunganya amabuye y'agaciro, abashoramari babonye ko amarembo yayo yuguruye batangira kandi kuyigana. Ariko Dangote afite uruganda rutunganya ibikomoka kuri petrol rufite ubushobozi bwo gutunganya utugunguru 650 ku munsi. Ateganya kandi kwagura ubushobozi bwarwo rukazajya rutunganya utugunguru 1,000,000 ndetse n'400 ku munsi guhera muri 2028. Kuva intambara ya Leta Zunze za Amerika na Iran yatangira mu mpera za Gashyantare 26 umuyoboro wa Hormuz ugafungwa, ibihugu byinshi cyane byabonye ko bizagira icyuho gikomeye cyane cy'ibikomoka kuri petroli byegera Dangote kugira ngo abifashe.
Uyu muherwe afite gahunda yo kubaka uruganda rutunganya ibikomoka kuri peteroli i Mombasa muri Kenya, ruzajya kandi rubyohereza mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ateganya ko ruzamutwara ari hagati ya miliyari 15 na 17 z'amadolari, rutunganye kandi utugunguru 650 ku munsi. Perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto aherutse gusobanura ko uruganda rwa Dangote ruzashyirwa mu karere hashingiwe ku biganiro yagiranye n'abayobozi bo mu bihugu bizakenera ibyo ruzajya rutunganya. Muri amakuru kandi mu buryo bw'incamake, reka duce mu gihugu cya Uganda, mbabwire ko perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda yitwa Anita Aneth Among yasabwe kutongera kandi guhatanira uyu mwanya kubera inkomoko y'ubukungu bwe itavugwaho rumwe. Televiziyo NTV yatangajwe kwa 15 Gicurasi 2026 Anita Aneth Among yatumiwe mu nama mu ngoro y'umukuru w'igihugu yayobowe na Perezida Kaguta Museveni, ndetse ko ariho yasabwe kurangiza manda ye akava ku ntebe isumba izindi mu nteko. Anita Aneth Among ayobora inteko ya Uganda kuva 2022. Aherutse kandi kuvugisha benshi nyuma yo kugaragara umuhango w'irahira rya Perezida Kaguta Museveni wabaye ku itariki ya 12 Gicurasi yambaye ikanzu n'ikote ryayo bifite agaciro ka miliyoni 17,600 y'amafaranga y'u Rwanda. Umunyapolitike imyaka 52 y'amavuko kandi avugwaho gutunga imodoka ya Rolls Royce Clican ifite agaciro k'ibihumbi 400 by'amadolari Amerika, ukuvuga miliyoni 583 z'amafaranga y'u Rwanda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangajwe n'aya makuru avuga ko yaba we cyangwa se Perezida Yoweri Kaguta Museveni batigeze kandi bagenda mu modoka ifite agaciro kageza. Among umaze imyaka 6 mu ishyaka NRM riri kutegetse, muri Gashyantare 2025 yatangaje ko abantu babishaka cyangwa se batabishaka 2026 azayimamariza kuyobora manda ya kabiri izarangira muri 2031. Yagize ati nyuma ya manda ya 2026 na 2031 nzasimburwa n'umuvandimwe wanjye Tayebwa kugira ngo akomereze aho nzaba ngejeje. Nyuma yaho nzita ku muryango wanjye nkore n'ubworozi. Tariki ya 15 Gicurasi General Muhoozi Kainerugaba ku rubuga rwa X ho yavuze ko Minisitiri w'Ingabo Jacob Markisons Oboth yakoze neza inshingano yahawe mu myaka igera kuri 5 amaze muri guverinoma, bityo ko ari we ashyigikiye ngo azabe perezida w'inteko ishinga amategeko. Yagize ati yabaye minisitiri mwiza muri guverinoma yacu mu myaka 5 ishize, ndagira ngo mbere na mbere mushyigikire ku mwanya wa perezida w'inteko 2026. Imana ihe Oboth umugisha. General Muhoozi Kainerugaba yaciye amarenga ko na Vice Perezida w'inteko ishinga amategeko Thomas Tayebwa ashobora kandi gusimburwa, kuko yatangaje ko azageza kuri Perezida Museveni umukandida w'umugore uzajya kuri uyu umwanya w'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko muri iki gihugu cya Uganda. Reka rero tugaruke ku nkuru nababwiye mu Rwanda, mbabwire ko nkuko amakuru tugira bivuga Perezida wa Nigeria yitwa Bola Ahmed Tinubu yakuriyeho visa abanyarwanda bajya muri iki gihugu, aho ubu bashobora kandi kumara iminsi 30 ni nyuma y'ibiganiro yagiranye na Perezida Paul Kagame ubwo yageraga i Kigali yitabira inama ya Africa CEO Forum. Tinubu yageze mu Rwanda kwa gatatu mu biganiro kandi yagiranye na Perezida Paul Kagame ku mugoroba uwo munsi, nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Nigeria yitwa Bianca Odumegu Ojukwu. Yavuze ko Nigeria igiye kandi gukuraho visa abanyarwanda nk'uko u Rwanda rwabikoze ku baturage ba Nigeria. Itangazo ryashyizwe hanze n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Nigeria rwavuze ko guverinoma ya Nigeria yamaze kandi gukora ibisabwa byose kugira ngo iyi gahunda itangire yubahirizwe. Ubu abanyarwanda bemerewe kwinjira muri Nigeria badasabwe visa, bakamarayo kandi iminsi 30 mu buryo bwemewe n'amategeko ku mpamvu zirimo ubukerarugendo, ubucuruzi n'izindi zijyanye n'akazi kemewe. Gusa itangazo rivuga ko abantu babifuza kuguma muri Nigeria igihe kirenze iminsi 30 bazajya basabwa kandi kwaka visa kuri ambasade ya Nigeria cyangwa se bakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Nigeria e-visa. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Nigeria ruvuga ko ibibuga by'indege byose, ibyambu n'inzira z'amazi byamenyeshejwe ko bigomba kandi gutangira gushyira mu bikorwa iryo bwiriza rya Perezida. U Rwanda na Nigeria bifuza kandi mu bya diplomasi, politike n'ibindi bifitanye amasezerano mu ngeri zirimo imikoranire mu by'umutekano, ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ay'ubufatanye mu bya tekinike, aho abaganga bo muri Nigeria kandi bafatanya nabo mu Rwanda mu kubungabunga ubuzima bw'abaturage. Ubwo yari mu Rwanda, Bola Ahmed Tinubu
Perezida wa Nigeria yahuye n'abanyanigeria batuye mu Rwanda bamugezaho ibibazo n'ibyifuzo bafite, mu bo harimo kandi witwa Masai Ujiri watangije Zaria Court mu Rwanda. Umuyobozi w'abanyanigeria kandi baba mu Rwanda yavuze ko abari mu gihugu bafite imirimo ikomeye cyane mu miryango mpuzamahanga mu nzego zirimo uburezi, ikoranabuhanga, ubucuruzi, siporo, amahoteli n'ibindi. Mu Rwanda hari abanyanigeria 28 bafite impamyabumenyi z'ikirenga, ni ukuvuga PhD cyangwa se doctora. Makuru akomeje kugenda avugwa, reka babwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yitabiriye inama ya Global Citizen Now Summit agaragaza ko gahunda ya Move Africa ari imwe mu zizafasha uyu mugabane kugera ku ntego zo kubyaza urwego rw'ubuhanzi amafaranga. Inama ya Global Citizen Now Summit yabereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 14 Gicurasi 2026. Perezida Kagame yayitabiriye binyuze ku ikoranabuhanga. Yaganiriye ku musaruro wo kubyaza ibitekerezo amahirwe ndetse no kubaka ubushobozi. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwakiriye hakiri kare Move Africa kuko rwabonaga ko izateza imbere urwego rw'ubuhanzi. Yagaragaje ko iterambere kandi ry'urwego rw'ubuhanzi rizagera ku gaciro ka miliyari 100 z'amadolari Amerika bitarenze muri 2030. Ku Rwanda umugabane rushobora kandi imari muri urwego no kubyaza iterambere ry'ubukungu rirambye ibihangwa mu rwego rw'ubuhanzi. Gahunda nka Move Africa ni ingenzi cyane kuko itegerezwa kugera kuri iki cyerekezo binyuze kandi mu kunoza buri gikorwa cy'uru rwego. Mu Rwanda heruka kandi kubera igitaramo cya Move Africa cyaririmbyemo umuhanzi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Doja Cat, cyabereye muri BK Arena mu ijoro ryo ku itariki ya 17 Werurwe 2026. Doja Cat yabaye umuhanzi wa gatatu utumiwe mu bitaramo bya Move Africa nyuma ya Kendrick Lamar wahataramiye muri 2024 na John Legend wahataramiye muri 2025. Muri 2025 umubare w'amafaranga u Rwanda rwinjije avuye mu nama amamurikabikorwa n'amamurikagurisha ni miliyoni 94,100 z'amadolari Amerika, avuye kuri miliyoni 84 ndetse n'ibihumbi 100 by'amadolari Amerika zazinjijwe n'ibi bikorwa muri 2024 bingana n'izamuka rya 11% muri rusange muri 2025. U Rwanda rwakira ibikorwa 165 biri ku rwego rw'akarere, Afurika n'isi, birimo shampiyona y'isi y'amagare UCI yabereye i Kigali muri Nzeri. Igitaramo cya Move Africa cyatumiyemo John Legend, irushanwa rya Bale n'inama ya Move World Congress. Global Citizen igamije kandi guteza imbere ubukungu bushingiye ku buhanzi ndetse ikanahanga imirimo binyuze kandi mu bikorwa by'umuziki ku mugabane wa Afurika. Kuva Move Africa yatangira muri 2023 imaze guhangira ndetse no guha imirimo ababarirwa muri 2500. Umuryango Global Citizen ufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uhuza abakiri bato baturutse hirya no hino ku isi kugira ngo ugire ibyo ugeraho bijyanye na gahunda z'iterambere rirambye SDGs. Gahunda za SDGs zo muri 30 zitezweho kandi kuzuza ibitarujujwe mu iyi ntego n'ikinyagihumbi MDGs zasuzwe muri 2015. Hazibandwa ku kurandura ubukene bukabije, kurwanya ubusumbane n'akarengane no gushyiraho ingamba zo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mabwire ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva mu Kuboza 2025 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Angola biri mu biganiro bitegura kandi uburyo abanyekongo mu byiciro bitandukanye bahura bagashaka igisubizo cy'ibibazo byabo birimo n'icy'umutekano muke. Perezida João Lourenço wa Angola wahoze ayobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe Union Africaine yabwiye Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ko niba ashaka ko ibibazo biri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bikemuka akwiye kwemera kuganira n'abanyekongo bose babyifuza kabone niyo baba bamurwanya bifashishije intwaro. João Lourenço, perezida wa Angola, yatanze igitekerezo cy'uko kugira ngo habeho kwizera umutekano bazitabira ibiganiro Angola yabitegura kandi ikanabiyobora bikabera i Rwanda cyangwa se abahandi atari Kinshasa. Muri Mutarama 2023 Lourenço yakira abahagarariye Kiliziya Gatolika n'itorero rya Anglikani bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aganira n'abandi bo mu byiciro bitandukanye byitezweho kandi kwitabira ibiganiro, akora raporo y'ibyifuzo byabo. Muri uko kwezi João Lourenço yohereje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Tete Antonio Kinshasa kugira ngo ageze kuri Tshisekedi raporo y'ibyavuye mu biganiro yagiranye n'abanyekongo. Kuva Minisitiri Tete Antonio yava i Kinshasa, iyi ngingo ntiyongeye kandi kuvugwa kugeza ku itariki ya 14 Gicurasi ubwo Tshisekedi yoherezaga muri Angola intumwa 6 kugira ngo zishyikirize Lourenço igisubizo kuri raporo yo muri Mutarama. Ubutumwa bwa Tshisekedi kuri Lourenço buvuga ko atazemera ko ibiganiro kandi by'abanyekongo bibera mu mahanga kandi ko inzego za Repubulika Demokarasi ya Kongo arizo zigomba kubitegura zikanabiyoberera Kinshasa. Tshisekedi yagaragaje ko umusanzu wonyine
Angola yatanga muri biganiro ari ukuganira n'abanyekongo badashaka kujya Kinshasa kubera umutekano wabo, ibyifuzo byabo ikabishyikiriza leta ya RDC. Kiliziya Gatolika, Anglikani batavuga rumwe na leta ya RDC bagaragaje ko nta n'umwe ukwiye kandi guhezwa mu biganiro by'abanyekongo, bisaba ko ihuriro rya M23 rihanganye n'ingabo z'igihugu naryo ryabyitabira. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yasubije aya madini ko abafashe intwaro bakica abanyekongo bo batagomba kandi kwitabira ibiganiro, ahubwo ko bagomba gukurikiranwa n'ubutabera bukabaryoza. Aya madini yashyizemo umwihariko asaba ko ibibazo byaganirwaho ari byatangiye kuva muri ubwo Repubulika Demokarasi ya Kongo abona ubwigenge, kandi ko hakibandwa ku mutekano, ubukungu, imibereho n'imibanire y'abaturage. Intumwa za leta ya RDC zabwiye Lorenzo ko Tshisekedi adashaka ko ibiganiro bigenda nk'uko Kiliziya Gatolika kandi itorero Anglikani byabiteguye, ahubwo ko bikwiye kugenda ukundi. Duhindure ingingo mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa ni witwa Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Xi Jinping w'igihugu cy'Ubushinwa. Bivuga ko Donald Trump rero yatangaje ko mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping yamwijeje ko Beijing itazigera iha intwaro Iran muri bihe Tehran ihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara. Trump yabitangarije mu ruzinduko rw'iminsi igera kuri 2 yagiriye mu Bushinwa yerukagamo i Beijing muri 2017. Ni uruzinduko rwari rwitezweho ibiganiro bitandukanye birimo ubucuruzi, intambara ya Iran ndetse no kuganira kuri Taiwan, agace Amerika ihora ishaka ko kigenga, nyamara kandi Ubushinwa bwo bukagaragaza ko ari intara yako. Mu biganiro abakuru b'ibihugu byombi bagiranye, Trump yumvikanye mu mvugo iciye bugufi bitandukanye n'ibyagiye biba ubwo yabaga ari kuganira n'abandi bayobozi. Yavuze ko afitanye umubano mwiza na Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa ndetse ashimangira ko ari umuyobozi udasanzwe nubwo ari abatayishima iyo bivuze. Abayobozi ba Amerika kandi basabye Ubushinwa kugushyira igitutu kuri Iran kugira ngo yemere amasezerano yo guhagarika intambara ndetse no gufungura inzira Hormuz yakomeje gutuma ubukungu bw'isi buhungabana kubera izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Trump yabwiye Fox News ati perezida w'Ubushinwa yabwiye ko atazayiha intwa ibikoresho bya gisirikare. Perezida wa Amerika kandi yavuze ko Ubushinwa bwifuza ko Hormuz ko ifungurwa kuko utumiza ibikomoka kuri peteroli byo mu burasirazuba bwo hagati. Yavuze ko nabo kandi bagura ibikomoka kuri peteroli byinshi cyane hariya, urumva ko bazakomeza kandi kubikora. Ibi kandi byahamijwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yabwiye NBC News ko Ubushinwa budashyigikiye ibyo gukoresha imbaraga za gisirikare mu nzira Hormuz. Marco Rubio kandi yavuze ko Ubushinwa budashyigikiye ko Iran yishyuza amahoro ku bwato bunyura muri iki gice kinyuzwamo hafi 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi. Minisitiri w'Imari wa Amerika yitwa Scott Bessent nawe yunze mu ry'abayobozi yabwiye CNBC ko Ubushinwa bwemeye gufasha kugira ngo inzira Hormuz ifungurwe. Itangazamakuru ryo mu Iran ryavuze ko ku itariki ya 14 Gicurasi 2026 ko ubwato bw'Ubushinwa bwemerewe gukoresha inzira mu murongo wa Iran wo kwemerera ubwato bw'ibihugu by'inshuti gutambuka, ariko bugakumira ubwo ibihugu bifite aho bihuriye na Amerika na Israel. Kugeza ubu Amerika iracyakumira ubwato bwa Iran buva cyangwa se bwinjira ku byambu byayo. Ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati zirutse kandi gutangaza ko zakumiriye ubwato 22 ndetse gusenya ubundi bune kuva ku itariki ya 13 Mata 2026. Reka mbashimire cyane, mbifuriza kuza kugira byiza, turaza gusubira mu makuru masa.